iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC ku mirongo migufi, mu Burundi ni kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya, kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi: u Rwanda rwatangiye gushyingura abahitanywe n'imyuzure yaturutse ku mvura ikomeye yaguye mu bice binyuranye by'igihugu. Twari turi kumwe mu nzu tugiye kubazana isenga, umwe nari muhetse, nuko tutagiye kubazana ngo tuburize mu voka inzira itugwaho, narakomeretse ndi mu bitaro. Uyu ni umwe mu baturage ba Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, hibasiwe iyo myuzure yibasiye abo imyuzure yangirije ibyabo mu Gatumba mu Burundi. Barasaba gufashwa mu mahanga. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy arasaba ko hajyaho urukiko mpuzamahanga rwakukirana Uburusiya. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru ku ijwi ry'Amerika tuyahere kwavugwa hirya no hino. Muri Sudani intambara irakomeje uyu munsi, kandi impande zombi ziyemeje gutangira agahenge uyu munsi kuwa kane. Ibindi kuri nkuru turabibaza Diane Nininahazwe. Imigwano ikomeye y'abarwanira ubutegetsi yabereye ku murwa mukuru Khartoum no mu micungararo yawo. Ni mu gihe agahengwe k'iminsi indwi abarwana bari bemeye gutanga kari gutangura kuri uno wa kane. Uruhande rwose rurwana rusa nk'urushaka kwirukana Urundi ku murwa mukuru Khartoum mu ntumbero yo kwigarurira imicungararo y'ingoro ya Perezida n'ibiro bikuru vya gisirikare. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasavye abarwana gushira ibigwanisho hasi kugira ngo abagira neza bashobore gushikana imfashanyo mu banyagihugu ba Sudani. Yavuze ko bari mu kaga katagira izina. Ubushikiranganji bwitaho amagara y'abantu muri Sudani butangaza ko abamaze kurwa mu ngwano yatanguye mu kwa kane muri ico gihugu barenga 500, abakomeretse nabo bakaba bababa 5,000. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira OIM mu mpfunyapfunyo naryo mu biharuro vyaryo bishasha ryerekana ko abegeranirijwe mu makambi yo hagati ari n'imiburiburi 334, abamaze guhungira mu bihugu bibanyi bakaba 100,000. Ni mu gihe ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi RCR mu mpfunyapfunyo rigarisha ko intambara muri Sudani ishobora gutuma abagera ku 800,000 bahungira mu bihugu birimo Chad, Centrafrique, Misiri na Ethiopia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifatanyije n'umuryango w'abibumbye bahagarika imfashanyo z'ibiribwa zigenewe intara ya Tigray iri mu majyaruguru ya Ethiopia. Icyabibateye turakibaza Fidel Niyongabo. Ikigo ca Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID catangaje ko gihagaritse imfashanyo zose z'ibifungurwa zigenewe intara ya Tigray gushika igihe iyindi ngingo izotangarizwa. Ni mu gihe kiriko gitohoza ubusuma ku mfashanyo zigenewe abanyagihugu. Ishirahamwe ONU ryemeje amakuru yatangajwe imbere yaho ko naryo nyene ryafashe ingingo nk'iyo. Umuyobozi w'ikigo USAID Samantha Power yatangaje ko ikigo arongoye casanze imfashanyo z'ibifungurwa zigenewe abanyagihugu bo mu ntara ya Tigray basinzikajwe n'inzara zaranyurujwe zigurishwa ku masoko yo muri iyo ntara. Inyuma yuko gisanze irengero ry'ibifungurwa ritazwi, ikigo USAID carashikirije ayo makuru ujejwe kugenzura ivyerekeye imfashanyo yaciye atanguza itohoza. Nyuma yaho ikigo USAID gikoranye na ambasade ya Amerika i Addis Abeba casanze ko kuba kirahagaritse imfashanyo z'ibifungurwa ari iyo ngingo nziza ikenewe muri iki gihe. Umuyobozi wa USAID Samantha Power yatangaje kandi ko Amerika yashikirije impungenge zayo abategetsi ba leta ya Ethiopia n'ab'intara ya Tigray. Abantu nka bose uko ari miliyoni 6 baba mu ntara ya Tigray babeshejweho n'imfashanyo z'ibifungurwa inyuma y'imyaka 2 y'ingwano yarangiye mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2022. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mujye no kuri wa radio yacu voa.com mukurikira amakuru uko turimo tuyabagezaho ku mbuga za Facebook, Twitter, Instagram na YouTube. Mudusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya tujyane mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika.
Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika tuyahere mu Rwanda, aho Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yagiye uyu munsi mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba mu muhango wo gushyingura abahitanywe n'inkangu n'imyuzure byatewe n'imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Rubavu, Gloria Tuyishime. Mwiriranwa amahoro. Muraho neza Geoffrey. Tumaze rero kubivuga ko Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yaje aho ngaho i Rubavu mu gikorwa cyo gutangira gushyingura bamwe mu bahitanywe n'inkangu n'imyuzure. Umwuka uraho i Rubavu wifashe ute? Biragoye cyane Geoffrey, icyo nakubwira aka kanya, ariko biracyagoranye cyane ku baturage bagizweho ingaruka n'ibiza mu minsi ibiri ishize cyangwa umwe n'igice niko navuga. Gusa icyo navuga muri aka kanya ni uko bikomeje kugorana kubera ko abaturage bari mu gahinda gakomeye ko kubura ababo. Ni agahinda gakomeye ku buryo abaturage bari kubwira bati iyaba basaba abantu bacu twajyanaga kuko kurokoka tubasize. Ni ikibazo gikomeye cyane kandi mu by'ukuri ntabwo bose bari kubarokora. Hanyuma ntabwo nyine byoroshye. Ibazaho Minisitiri w'Intebe yamanutse akava mu Kigali akaza mu karere ka Rubavu kureba aba baturage. Ntabwo byoroshye na gato. Kugeza ubu abarimo bashyingurwa cyangwa se abashyinguwe bangana iki? Abashyinguwe mu karere ka Rubavu ni 14 bonyine, ariko bahapfiriye mu biza abamaze kugaragara ni 26. Byumvikane ko bagabanutse kubera ko bamwe mu bapfuye cyangwa se bitabye Imana bamaze ejo ku munsi w'ejo hari ababashyinguye. Donc hari bagiye gushyingura ababo batarindiye ko umuyobozi azaza bakabona kubashyingura. Naho wari uvuze mu kanya uti baravuga bati yiba batari badusize tukajyana. Ngira ngo uretse n'agahinda ko kubura ababo, hari no kutagira amayo, inzu zasenyutse, ibiribwa byagiye, ntako bafite bameze. Hari ubufasha bwari bwatangira kubageraho mu buryo ubwo ari bwo bwose? Yose hari ubufasha bwatangiye kuhagera, ariko hari n'abaturage bavuga bati nta kintu turabona, kuko abo nasuye kuri uyu munsi bakambitse ahantu hatandukanye ku masite atandukanye bagiye bagezwamo. Hari abambwiye bati ntabwo turabona ikintu na kimwe, duheruka kurya ibiryo bya saa sita cyangwa saa tanu z'ijoro igihe nyine babiboneye, kugeza saa 10 nta kintu turongera gufata. Bivuze ngo nta kintu nyine kinavuga ngo leta nta kiri gukora, kuko bavuze ko ari cyo bari gukora, ariko hari abaturage cyane cyane ababyeyi bafite abana batoya bashonje cyane ubona bari kurira. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye. Ubufasha biragaragara ko wenda bushobora kuboneka sibiza, ariko hari abaturage bakigowe no kubona cyane cyane ibyo kurya nibyo bikenewe cyane. Nagombaga kuba nahereye ku cy'ubutabazi. Ndashaka kuvuga ababa bakiheze mu mazu, ababa bakicyuriye ibiti cyangwa bahagaze ahantu ku musozi. Ibikorwa by'ubutabazi byaba bigikomeje cyangwa byarangiye? Ese hari baba bakivuga bati turacyashakisha, baba bakiri bazima, cyangwa imirambo byo bigeze hehe Gloria? Baracyashakisha birumvikana, kubera ko kugeza ubu ngubu leta, inzego z'ibanze baracyari gushakisha abaturage aho baba bari mu mazu, kuko hari amazu yasenyutse. Biri kugorana leta cyane kuba bayinjiramo, ariko bakagerageza. Mu by'ukuri ntabwo abapfuye bose baragaragara cyangwa bakomeretse, kuko imibare iri kugenda yiyongera. Mu kanya batubwiye 130, ariko bashobora kwiyongera ntawamenya, kubera ko n'ibiza bikomeye cyane kandi biri ahantu hatandukanye mu turere tw'u Rwanda. Ariko kandi mu karere ka Rubavu ibikorwa byo gushakisha abo bantu biracyakomeje. Inkomere, imbabare ndetse n'abapfuye biracyakomeje, nubwo bishoboka ko hari abashobora kutaboneka kubera ko batwawe n'ayo mazi nyine y'imvura. Ikirere aho muri Rubavu kirasa gite? Abaturage baratinyuka kujya mu nzu bakaryama, ntibavuga bati ibyabaye bishobora kutugeraho? Ndavuga abagifite aho baba byifashe bite? Icyoba mu baturage, cyangwa se bavuga bati ikirere gishobora kuduhinduka igihe icyo ari cyo cyose? Urakoze cyane, iki kibazo ni cyiza cyane. Kugeza uyu mwanya hari abaturage
bari kugira ubwoba bwo kurara mu mazu yabo kubera ko bari kuvuga bati natwe ibiza ntawamenya iyi mvura ishobora kongera kugaruka Geoffrey, kubera ko imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa kabiri ntabwo yari yoroshye, ntabwo ari ikintu gisanzwe kubera ko yaraguye nk'uko imvura isanzwe igwa, hanyuma abaturage baragenda. Rero ntabwo navuga ngo ntabwo umuturage yakifata bavuze ngo ndarara muri iyi nzu n'umutekano wose. Birumvikana ko nyine hari abaturage rwose turi kuganira kandi bati ntabwo njye nashobora kurara mu yanjye mujya kurara kwa mukuru wanjye, kubera ko baracyafite nyine icyoba n'igihunga cyinshi bavuga bati inzu yanjye ishobora kunsenyeraho. Gloria Tuyishime, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Urakoze cyane, urakomeza udutegurire inkuru irambuye, ukomeze kugira umunsi mwiza. Murakoze cyane Joseph. Amakuru y'imvura nyinshi turacyayakomereza aho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Uruzi rwa Rusizi rwaruzuye rurarengerwa, rwateje imyuzure muri zone ya Gatumba, komine Mutimbuzi, mu ntara ya Bujumbura, aho ni mu Burundi. Abaturage bahunze ingo zabo zirimo zangirika. Iyi ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Turayigezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Nk'ubu turi ngaha ku kaburimbi dufise naho turara cyangwa ngo tugire gute n'abana bose. Uyu ni umwe mu banyagihugu bataramenyekana igitigiri bo muri zone Gatumba yidoga ko atagira ahakika umusaya kubera imyuzurira y'uruzi Rusizi. Isoko ryacu rivuga ko ryasanze abanyagihugu bagizwe n'abakenyezi, abana hamwe n'abagabo kwibarabara ryitiriwe Uvira basa n'abajumarariwe. Bamwe bari bafise intekera zigizwe n'ibikoresho byo mu nzu ku mutwe, abandi bagize ikirundo cazo bagifukishije amahema kugira ntizibandanye zinyagirwa. Hari n'abandi bagisohora utwabo mu mazu kuko bavuga ko amazi abandanya kwiyongera. Aho hari igihe cy'isaha 12 z'umugoroba wo kuri uno wa gatatu. Benshi bavuga ko batararonka aho baryama. Aba ni bamwe bo ku mutumba wa Kinyinya ya mbere kwipoto y'umuyagankuba ya 16. Nka saha 9 y'ijoro nta mazi yagwiriye gose kubera ejo vyarafuma twarayacamwo abayabaye twarajabukana ubwato ariko yatanguye kujabuka ibarabara dutera menshi. Nagize gutya nsanga hose huzi amazi, ubu nta kintu mfise nzofungurira abana, emwe ubu tugiye gupfa tuyerera mwiri barabara. Nk'ubu turi ngaha ku kaburimbi dufise naho turara cye n'abana bose. Imyuzurire y'uruzi Rusizi imaze imyaka 3 ituratuza abanyagihugu bo mu mitumba itandukanye yo muri zone ya Gatumba. Haraheze umwaka urenga leta yemeye ko izokubakira uruzitiro ugo ruzi kugira ntigongere guta inzira. Abanyagihugu bababazwa nuko leta isa naho yayaza amasigara cicaro. Leta irabizi, nta numwe atabizi byaha mu Gatumba, nta niyo leta nimwe itabizi. N'umakungu irabizi. Imyaka 4 dukubitwa n'amazi, dukumva ngo umukuru w'igihugu yazanye amafaranga, turavyumvise ni maradi. None imyaka 4 banyagutura nimutugirira imbabazi mutwubakiye iyo ubwo Rusizi baguba bareke ko baduhereza karimi karyoshe yana makosa turabantu. Abatware bo muri zone Gatumba bavuganye n'isoko ryacu basa naho barengewe n'ikibazo ciyo myuzurira. Nta makuru batanga kuko ico kibazo kiri mu minwe y'urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Interetse mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru itariki 19 z'ukwezi kwa kane guheze yasiguye ko aba banyagihugu bama batewe n'imyuzurira babwirizwa kwimurirwa mu zindi ntara. Bajya abantu bategezwa kwimuka baje kuba handi ha. Narababwiye ati nimuze bashanda bajane mu canga cambira ngo nawe warahahunze. Bayimbwiye nk'abafinata mugabo je nababwira cyari sharuko. Bisanzwe hajya ko amazi agaruka imyaka yose. Ni ukuvuga si zone yo kuba ni byiza ko bavayo. Abatafise amikoro tuko turapanga tubaha aho bubaka, abatabishoboye tububake. Mugabo tazoba bakeneye kuduga ruguru ko mukiyaya cimbo nta kugenda nta ndashaka gusubira kuba kandi ingo yarafashwe n'isubiri. Uretse ko bene kwimugwa bafise impungenge zo kuronswa amatongo yo kurimamwe aho bo kwimurirwa bagira bati turabanyembo ntidushobora kuduga ruguru nirikunda ivyo nibibaho nibishoboka. Mbo turamaze kumva umugambi yuko bagomba kudukuranga mugabo urumva mbo badukora mu Gatumba batwimurire mu zindi ntara
mugabo nka twebwe dusanzwe twaramukuriye nyine mu gatuma no twavukiye turi benshi mu zindi ntara vyotugora kubayo kuko n'ubuzima vyotugora ubuzima bwacu tumenyereye ubuzima bw'uburovyi rero dutwaye mu zindi ntara vyotugora mu buzima rero cyo twosaba leta nuko bodukorera idigi kuko rusizi ruruzura rukatumeneramo nivyo twinginga leta tuyisaba. Urongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukingiriza wewe asa n'uri ku ruhande rw'abanyagihugu abona ko leta itegerezwa kuja inama nabo. Aniseti Nibaruta yavuganye n'abamenyeshamakuru hahimbazwa umunsi wahariwe gukingiriza n'isibe mu kwezi kwa kane guheze i Bujumbura. Leta yaratanze ibibanza mu Kabezi turafiseyo ihegitari 5, i Mubimbi turafiseyo ihegitari 10 no mu Rumonge turafise ihegitari 5. Abantu rero hashobora kwakira imiryango itari mike ariko kubakira abantu igikorwa kinini gisaba uburyo bwinshi nico kwitondera rero ariko nabajya abantu basanzwe bafise umuco ibikorwa basanzwe bakora hajya mu Gatumba bamenyereye bari ku mupaka bakongera bakegera ikiyaga hari ibikorwa rero badashaka kuvirira kwiyumvira kubatwara kure yaho ni n'igikorwa kitoroshe ni kuja inama nabo rero. Imyuzurira yatanguye gutera mu kiyaya ca Rusizi mu ntango z'umwaka wa 2020 ico gihe abantu baba 40,000 barataye izabo na bugingo n'ubu bamwe baracari mu masite begeranirijwemwo abandi nabo bagituratura. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC, umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima tugezwaho na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Uyu mwaka umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima wizihijwe ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa kane ku nsanganyamatsiko igira iti ubuzima kuri bose. Nibura 1/2 cy'abatuye isi ntibabasha kubona ubuvuzi bakeneye nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Ikiyongeraho kuri ibyo, benshi mu batuye isi ntibabasha kubona inkingo z'ingenzi zo kubarinda ibyorezo bigenda byaduka nka COVID-19 cyangwa se ibyorezo ngarukagihe nk'iseru n'ibicurane. OMS ivuga ko buri mwaka abantu miliyoni 10 ku isi bava bazize indwara zishobora kwirindwa. Zimwe mu nganda zikomeye ku isi zikora inkingo z'ibicurane zitangaza ko zishobora gukora miliyoni 100 ya doze z'inkingo za virusi y'ibicurane by'ibiguruka mu gihe cy'amezi make nyuma yaho hadukiye indi virusi nshya. Ariko hari impungenge ku bijyanye n'aho zizatangwa. Miliyoni 100 za doze z'inkingo z'ibicurane by'ibiguruka ku bantu zishobora kuba ziteguye gutangwa mu mezi make mu gihe ubwoko bushya bw'ivirusi bwagera mu bantu. Ibyo ni ibitangazwa na rumwe mu nganda zikomeye zikora inkingo z'ibicurane. Icyorezo giheruka cya virusi y'ibicurane by'ibiguruka cyangwa H5N1 cyahitanye umubare munini w'inyamaswa zo mu bwoko bw'inyoni n'izindi z'inyamabere zayanduye. Ariko ubwandu bw'iyi virusi mu bantu ntibukunze kubaho, kandi abategetsi bashinzwe ubuzima ku isi bavuga ko ibyago byo kwanduzanya iyi virusi mu bantu bikiri ku rwego rwo hasi. Gusa abayobozi mu nganda 3 zikora inkingo babwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko bamaze gutangira gukora cyangwa benda kugerageza impagarikizi z'inkingo zigenewe abantu zibasha guhangara ubwoko buriho bw'iyo virusi. Ibyo bigakorwa nk'ingamba zo gukumira icyorezo gishobora kuzaza. Izindi nganda nka Sanofi zavuze ko ziteguye gutangira gukora inkingo mu gihe zakenerwa kandi zigifite urukingo rwa H5N1 mu bubiko. Icyakora inzobere mu by'ubuzima ku isi ndetse n'inganda batangaje ko doze z'inkingo zigenewe abantu zamaze gufatwa n'ibihugu bikize mu masezerano y'imyiteguro y'igihe kirekire byegeranye n'inganda. Ibyo bikongera kwibutsa itanga ry'iza COVID-19 aho doze nyinshi z'inkingo zabanje kwikubirwa n'ibihugu bikize ngo bikingire abaturage babyo mbere yo gutekereza ku gusaranganya n'ibindi. Amasezerano mpuzamahanga ku cyorezo cy'ibicurane agenera ishami rya Loni ryita ku buzima OMS 10% by'inkingo zoherezwa ku isi kugira ngo uyu muryango uzisaranganye mu bihugu bikennye n'ibifite amikoro aringaniye. Icyakora OMS ikeneye 20% ku bundi bwoko bw'ibyorezo nyuma ya COVID.
OMS ntiyagize ikivuga ko kuba haba hari ibihugu byatangiye gukusanya no guhunika inkingo mu ibanga mu kwitegura icyorezo cy'ibicurane, ariko yavuze ko yizeye byuzuye ko inganda n'ibihugu binyamuryango bizubahiriza ibyo byiyemeje. Zose hamwe OMS yavuze ko hari hafi amoko 20 y'inkingo yagutse y'ibicurane by'ibiguruka ya H5. Mu kwa kabiri uyu muryango wagaragaje ikibazo cy'ibicurane by'ibiguruka nk'igiteye impungenge kubera ubwiyongere bw'iyo virusi mu nyoni n'inyamabere. Ni ibiki birimo gukorwa muri Afurika mu guharanira ko inkingo zigera kuri bose? Muganga Ogwel Uma ni umuyobozi w'agateganyo w'ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya ibyorezo, aradusangiza bimwe muri ibyo. That is really the majority of the Africans having challenges with access to quality. Ibyo ni ukuri ko abenshi mu banyafurika bagowe no kubona serivisi ziboneye z'ubuvuzi. Uruhare rwacu nk'ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya no gukumira ibyorezo ruri mu buryo butatu ku muntu nk'uwo uri ku mugabane wa Afurika. Ubwa mbere ni ukubarinda, bivuze ko dushaka gukumira indwara ntizigere mu baturage, kandi ibyo tubikora dufatanya n'abaturage tubaha amakuru ya nyayo bakoresha bagendeye ku mimerere barimo n'imico yabo, bakirinda indwara. Ubwa kabiri ni ugukora ibishoboka mu gihe indwara yadutse tukabasha kuyimenya vuba hakiri kare, ubwo tukaba tugabanyije ibyago by'uko yakwirakwira mu bandi bantu ivuye kuko yagaragayeho mbere. Muri ubu buryo tuba turinze umuryango mugari ingaruka z'icyorezo cyangwa akaga indwara zajyaga kuwutera. Ubwa gatatu ni uko dukorana na za leta mu kwegereza abaturage gahunda z'ubuvuzi. Uyu ni umurimo urenga inshingano z'ikigo Africa CDC n'uruhare rwacu mu guharanira ko za leta zigira ubushobozi bwo kumva no kwakira gahunda yo kwagura gahunda y'ubuvuzi ku buryo buri wese abasha kubona serivisi nziza z'ubuvuzi. Niba umuntu agiye ku ivuriro hakiri kare, nubwo haba ari kure, abasha kuvurwa neza vuba, akabasha gukira mu buryo bwiza, kandi bikaba byanakorerwa ku ivuriro ryo ku rwego rw'ibanze. Niba ategereje ko indwara ibanza kumuzahaza, ibyo bisobanuye ko azakenera kugera kure ashaka abaganga b'inzobere. Ugushidikanya ku nkingo byabaye intambamyi ikomeye mu rugamba rwo kurwanya COVID-19 muri Afurika no ku isi. Wowe se ni ikihe kintu cy'ingenzi kurusha ibindi ushingiraho wizera urukingo? Naho rukorerwa cyangwa nicyo rwakorewe? Wakwizera cyane urukingo rwakorewe muri Afurika kurusha urwakorewe hanze ya Afurika? Bimwe mu bitekerezo by'abatuye i Nairobi muri Kenya kuri iyi ngingo. Kuri njyewe kugira ngo nkoreshe urukingo ngomba kubanza kumenya uwarukoze, niba rufite ubuziranenge, kandi niba barukoze bafite uburambe mu kazi ko gukora inkingo. Going through the experience the country went through as per COVID. Urebye ibyo twanyuzemo kubera COVID, ni ngombwa kwiyumvisha ko nta yandi mahitamo uretse kwizera ibyo abashakashatsi bageraho mu buvuzi, nko kuvumbura inkingo zinyuranye harimo n'urwa COVID. I think it's safety. Safety is the number one issue. Icyambere ni ukwirinda kwandura. Ndabivuga kubera ko nkora mu buvuzi. Ni ngombwa ko nirinda kwandura, nkanabirinda n'abaza kwivuza. Tugomba kumenya icyo rwakorewe, aho rwakorewe, byaba ngombwa tukamenya n'amateka y'abarukoze. Most of the vaccines, inkingo hafi ya zose zituruka mu bihugu by'abazungu, ariko natwe muri Afurika dukeneye kwikorera inkingo tukazizera kugira ngo zidufashe kugira ubuzima buzira umuze kandi ubukungu bw'ibihugu byacu bugende neza. We need to trust what comes from us. Ndabyumva, tugomba kwizera ibyo twikoreye, ariko tugomba no kumenya ko bari abazungu bakoze inkingo mbere yacu babizobereyemo, ku buryo ibyo bakora bishobora kuba birimo ubuziranenge. I think I would trust both. I'm not going to be biased about where. Njyewe nakwizera inkingo zakorewe hanze kimwe n'izakorewe muri Afurika. Aho zakorewe simpatindaho. Nemera ko abanyafurika bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo kuba bakora inkingo.
I would trust the vaccine that is being made in Africa and I show them that I can also make a vaccine. Nakwizera urukingo rwakorewe muri Afurika tukabereka ko twakora urukingo rwizewe kubera ko tuba tutazi ibyo bashyize mu nkingo bakoze. Abashakashatsi baje kuzikorera muri Afurika byatuma tuzizera kubera ko tuba tuzi aho zakorewe. Ni byiza ko natwe twiha agaciro. Mozambique ikomeje guhura n'ingaruka z'inkubi y'umuyaga yiswe Freddy. Nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima ribitangaza, abaturage bagera kuri miliyoni imwe bafite ibyago byo kwandura kolera, imbasa cyangwa COVID-19. Hejuru y'ibyo abagera kuri miliyoni 3 bashobora guhura n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa bitarenze impera z'uyu mwaka. Abagera mu 132 bamaze kwinjizwa ibitaro bivurirwamo kolera kuva mu minsi mike ishize, abandi bagera kuri 35 nabo bahawe ubuvuzi bw'iyo ndwara ya kolera bataha iwabo. Nyuma yaho inkubi Freddy yibasiye Mozambique, umubare w'ubwandu bwa kolera warazamutse cyane uva ku bari munsi ya 20 babonekaga ku munsi ugera kuri 200. Muganga Severin von Xander uhagarariye OMS muri Mozambique haraduha ibisobanuro birambuye. Mu gihe ibyorezo bya kolera bikunze kugaragara muri Mozambique hagati y'ukwezi kwa 10 n'ukwa 4 buri mwaka, hamwe n'ubwandu burenga ibihumbi 21, ubu umaze kuboneka n'impfu 95. Kubw'amahirwe umubare w'abapfa bageze mu kigo kivurirwamo kolera uri munsi y'igipimo cya 1%, bisobanuye ko tubasha kurokora ubuzima. Ndashimira umurimo utangaje Minisiteri y'Ubuzima irimo gukora mu kohereza abantu icyarimwe bakeneye kwita ku miryango yabo. Mu byumweru biri imbere umubare w'abarwayi ba malaria uziyongera cyane, kandi n'ibipimo by'indwara zituruka ku mirire mibi bisanzwe biri hejuru cyane biziyongera. Reka twerekeze muri Kenya, aho gukemura ikibazo cy'ikiguzi gihenze cy'ubuvuzi muri Afurika, porogaramu ya telefone muri Kenya ifasha abayikoresha kwishyura serivisi z'ubuvuzi binyuze mu gucuruza amakuru yabo bwite ku ikoranabuhanga rya blockchain. Abategetsi bavuga ko iyi porogaramu ya Hypocrite Cons y'ikigo Snark Health imaze kwitabirwa n'abaganga barenga 300 ndetse n'abantu bayikoresha barenga 4,000. Ikigo cyo muri Kenya cyitwa Snark Health kirimo gufasha abarwayi kugabanya ikiguzi cy'ubuvuzi cyifashishije porogaramu ibyaza amakuru yabo amafaranga ikanabahuza n'abaganga hifashishijwe ikoranabuhanga rya blockchain. 1/3 cy'umusaruro uvuye mu kugurisha amakuru y'ukoresha porogaramu kibikwa mu byitwa Hypocrite Coins bishobora guhindurwamo amafaranga ahererekanwa kuri telefone. Porogaramu ikoze ku buryo itoranya gusa ibintu byihariye dukeneye. Umukiriya w'amakuru ushaka kumenya ubwoko bw'imiti igurishwa mu majyaruguru ya Kenya kuri malaria, ushaka se gukora iperereza ku bwoko runaka bw'indwara kandi urubuga rwacu ibyo rukaba rwarabashije kubifata, ayo makuru niyo tugurisha ku bakiriya bacu. I'm writing a prescription. Rubanga avuga ko bamaze kugira abantu 4 bakoresha iyi porogaramu kuva bayitangije mu mwaka ushize, ndetse n'abaganga 300 b'abanyakenya barimo na Karen Mutembwa bavuga ko iyi porogaramu iha n'abaganga 1/3 cy'umusaruro wavuye mu gucuruza amakuru y'uyikoresha yazamuye amafaranga nawe yinjiza. Mbasha guhana randevu n'umurwayi wanjye igihe cyose mbikenereye. Nshobora kuvuga nti hagati ya saa 11 na saa 2 z'ijoro nkaba nakwita ku barwayi banjye muri icyo gihe. Abashakashatsi mu by'ubuvuzi bavuga ko abantu benshi cyane muri Afurika batabasha kubona ubuvuzi bitewe n'ubukene n'ibura ry'ibikorwa remezo. Abakoresha iyi porogaramu bizera ko ikoranabuhanga rizoroshya ko ubuvuzi bugera kuri benshi barimo nawe ubwe. Nasabye randevu yagombaga gusubizwa mu minota 10. Byarihuse cyane. Abaganga baramuhamagaye mbasha kubasobanurira uko numva ameze. Umuganga kandi yabashije kumbaza ibibazo byerekeranye n'ubugwayi bwanjye, hanyuma anyandikira imiti. Snark Health ni kimwe mu bigo bigitangira byitwaye neza byamuritswe mu kwa 2 k'uyu mwaka mu nama nyafurika ku ikoranabuhanga yabereye i Nairobi hagamijwe kubishakira inkunga kubw'udushya byahanze. Dufite abantu bamuritse imishinga yabo kuwa gatatu bagahita babona inkunga. Nibwira ko ikoranabuhanga rya Afurika rigeze ahashimishije cyane. Turimo kubona abaryitabira benshi baturutse hirya no hino ku isi. Abategetsi ba Kenya barimo gushyigikira ibigo by'ubuvumbuzi mu ikoranabuhanga binyuze ku rubuga rwo kuri murandasi rugamije gukurura ababishoramo imari. So far we have
kugeza ubu tumaze kugira abakoresha urubuga bagera ku 1,200 kandi twabashije kubona abantu basaba guhuzwa n'abahanze udushya. Hari abashoramari babishaka barimo gusaba guhuzwa n'abahanze udushya bagera nko kuri 60. Ibyo bivuze ko tugiye gutangira kubona amasezerano agerwaho vuba aha. Mu gihe ibiciro bya interineti byadindije ikwirakwira ry'ikoranabuhanga rya telefone ngendanwa mu bice by'icyaro bya Afurika, ibyo biciro biragenda bigabanuka. Sinake Health ikavuga ko guhindura imbonerahamwe kugira ngo abakoresha iyo porogaramu bungukirwe n'icuruzwa ry'amakuru yabo bizafasha mu kwihutisha no gukwirakwiza serivisi. Inshuti mwari muduteze amatwi, aha naho dusoreje amakuru twari tubafitiye. Turasubira mu kanya saa 9 n'igice zo mu Rwanda no mu Burundi. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.